46 sekundi do kraja, posle lopte za Partizan. Bilo je, kažem, nekoliko sumnjivih odluka na štetu Partizana. Sada su malo i kompenzovali to arbitri. Izbacio je Gordon loptu. CSKA vodi 97-87 u 39. minutu. Lučić, malo se spetljao, još 13 sekundi, probija Lučić Babrauskasa, Lučić, nema pogotka, možda je sada bilo malo po ruci Lučića, ali to su te kompenzacije koju prave arbitri tokom cele ove utakmice. Nije Lučić uspio da pogodi ovaj floater. Sebutis. Spustio se u stav Milosavljević. Dolazi u visoki pik, tamo Radošević, preuzeo je Gordon. Sebutis iz finte šuta, Sebutis nema koša, hvata Vesterman. Hvata Vesterman, oslobodio se lopte, ide lopta Lučića, Vesterman, kraj susreta! Kraj susreta, pobeda Partizana, 75-74. Odlična odbrana od pick-and-rolla u poslednjem napadu Litvanaca. Partizan sistemski preuzima pick-and-roll od četvorke, Gordon je odigrao dobru odbranu, naterao Sebutisa na šut iz driblinga s polu distanca, zapravo iz finte šuta, težak šut. Sebutis to nije pogodio i na kraju pobeda Partizana 75-74. Vrlo bitan razvoj situacije. 10 razlike za CSKA, igra se 39. minut tamo u Nemačkoj. Sad koliko je verovati dalje sajtu Eurolige, mi ćemo to ispratiti, pa će vas koleginica Dragana i kolega Danko obavestiti u studiju kako je taj meč završen. Što se ovog susreta tiče, Partizan je imao skakačku dominaciju 37-26 uz 11 ofanzivnih, neki vrlo bitni na samom kraju truga Gordona, 51% šuta za 2 poena crno-belih, 31. Prekidamo ovo, sada imamo Duška Vujoševića sa Markom Stolicom. Dule, čestitamo na pobedi, mislili smo da će biti mnogo lakše, ipak opet triler završnice. Pa dobro, vi znate bolje od svakoga kad je lako, kad je teško. Što ste mislili da će biti lakše? Rekli ste da je Partizan favorit, da smo bolji i ne iz neznanja. Mislili smo znanje. Vrlo važna pobeda, teška da bi ostali u igri. Nisam zadovoljan suđenjem, pogotovo grčkog sudije koji je svirao 3 faula u napadu. Od 4 zadnja napada, jedna je bila nošena Bertansa, jedni koraci, jedan sumnjivi faul Lučića. Na primjer, korake koje je napravio njihov igrač posle finta, ako mogu vaši da puste usporeno, na kraju kad je promašio nisu svirao. Dobra partija, Bertransa najbolja i hvala nam na čemu. Dule Vujošević kao i uvek, naravno nastavljamo dalje sa prenosom, čućete kasnije i konferenciju za štampu. Uživajte. Dakle, da završimo sada ovu analizu, Partizan je šutirao za 3 poena, 5 od 16, gosti 9 od 16, 56%, bacanja Partizana 85%, 18 od 21, gosti 15 od 20. Rekao već kakva je bila situacija u skoku, Partizan je limitiran na 4 ofanzivna skoka i to je veoma bitan segment. Ukradene 3-4, ispunjene 16-13, asistencije 16-16. Dakle, iako je Partizan dozvolio veliki broj poena iz reketa Litvancima, na kraju su uspeli da dobiju ovaj meč izuzetno težak, da zabeleže drugu pobedu i znate već kakva je dalja kombinatorika. U narednom kolu Ritas čeka Bamberg, Partizan čeka Barcelonu, u posljednjem kolu Partizan gostuje Bambergu i to će biti najbitniji meč, zavisit će od toga da li će Bamberg dobiti u Litvaniji, da li će Partizan morati da juri razliku preko 4 u posljednjem kolu. Ukoliko Ritas dobije, Partizan će bilo koja pobeda biti dovoljna za top 16 bazu. Lista strelaca, Milutinov 7 poena, 4 skoka, Westerman 5 poena, 3 skoka, 5 asistencija, preuzeo odgovornost na kraju kada je bilo najpotrebnije, Gotić 2, Lučić 13 poena, 8 skokova, 10 poena Milosavljevića,